पाउसेदी युम्फुम ओइबा मरुओइबा पाउ खरा अपडेट तौजरी लेगाकनी चलाइगदबा बिल हाउस द पुथोकनदबा हिल एरियास कमिटी ना लेगाकता सिनाग्रे हानदगी चनरकपा एक मतमगा चुनरक्तबदगी नौना सेमदोरकपनि लाइसियो स्टेट अमदा लेगाकनी थोकना चलाइबगी मोंगदा सेमबा बिल हाउस द पुथोकनदबगी बिल हिल एरियास कमिटी ना मणिपुर लेगाकता सिनाग्रे चिंगिलमगी एडमिनिस्ट्रेशन अमदी चिंगिलमदा पाइकटपा थबक थौरमसिंगदा हिल एरियास कमिटी अमदी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ना अहेनबा मटिंग मया पीगदबा दी मणिपुर हिल एरियास ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बिल 2021 हिल एरियास कमिटी की माइकेदगी लेगाकता लानखटखिबने बिल असिन सिंगिलमदा मणिपुर लेगाक नत्रगना सेंट्रल गवर्नमेंट सिंगिलमदा चौखट थौरांगी थबक पाइकटपा मतमदा हिल एरियास कमिटी की खुदांगदा एडीसी सिंगी रिकमेंडेशन लौरका पांगथोनबा यावना अहेनबा मटिंग मया क्या पेरे लोइनना सिंग द पोस्टिंग तब मणिपुर लेखा के एम्प्लॉई सिंग अमदी ऑफिशियल सिंग लोइनना सेंट्रल स्पॉन्सर प्रोग्राम की एम्प्लॉई सिंग एडीसी की मखादा डिपोजिशन द लाखपनि आइन लौबग लोइनना मखोय की तलब एडीसी की खुदांग द पिगने लोइनना एम्प्लॉई सिंग ट्रांसफर तौथोक तौसिन की थबक सिंग एडीसी की रिकमेंडेशन मतुंग इन थोन गदौरे मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली हिल एरियास कमिटी ना लौखिबा वरेब की मतुंग इन ड्राफ्ट बिल के मोंग द मणिपुर लेखा त लांखरख्रबा बिल अतुद मपुंगोइना हिल एरियास कमिटी अमदी एडीसी सिंग द मणिपुर की सिंग की लम की एडमिनिस्ट्रेशन अमदी मैनेजमेंट की थबक थौरम सिंग द अहेनबा ऑटोनोमी पिहनबा सिंग की लम द हौजिक लेरिबा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के कंस्टिट्यूएंसी मसिंग असि कुंथ्रागा मथोइदे हेंकटनबा हिल एरिया सेक्रेटरिएट सेमदुना एडीसी की मखाता पाइकटबा थबक सिंग की मैनेजमेंट अमदे कोऑर्डिनेशन की थबक तहनबा एडीसी की मखाता पाइकटबा प्रोजेक्ट सिंग येंसनबा की थबक तहनबा एडीसी की मखादा मियोय तरिना साब एजुकेटिव कमिटी सेमदुना मदुना एडीसी कैबिनेट ओइना थबक तहनबा हिल हाउस टैक्स लौबगी थबक असि एडीसी की मखादा पोसिलकबा सिंगलमदम की सेमगत सागतपा अमदे इकोनॉमिक प्लानिंग की थबक थबक थौरम सिंग द हिल एरियास कमिटी ना मफुंग फना सरुक यानबना सिंग यावरे अनोबा बिल असि की मतुंगिना एडीसी सिंग एरिया द लेरबा मफम अमबो चौखट थौरांग की पोरम पोमिट का थोकनानबगी दमकता अर्बन एरिया ओइना सखंगबा मफम अमबो स्पेशल इकोनॉमिक जोन ओइना सेमगनबा लम नद्रगना लंथुम डोनेशन तौब नत्रगना खुदोलपोल ओइना पीबगी अयाबा पेरे म्यांमार का ताइनबा गमखै परिंग द एडीसी की मखादा लेबा लमदा ट्रेड सेंटर न सिंगबा हांगदोकपा एडीसी की मंगदा लेबा सिंग की लम सिंग द म्यांमार का इंटरनेशनल की थाकता लालोल इटिक तौनबा मरी लेनना इंटरनेशनल हाईवे सेंगपगी थबक असि पाइखनरबा रिकमेंड तौबगी थबक एडीसी सिंगना इंडिया गवर्नमेंट रिकमेंड तौबा यानबगी वफम बिल असिदा यावरे मणिपुर गवर्नमेंट नत्रगना इंडिया गवर्नमेंट चिंगी लमदा सेंगत सागपा अमदि चौखट थौरांग की थबक पाइखटपा मतमदा हिल एरियास कमिटी की खुदांग द एडीसी की रिकमेंडेशन जावरका तहनबगी वफम अनोबा बिल असिदा यावरे सिंगी लमदा सेंगत सागपगा मरी लेनबा थबक सिंगी एक्स ऑफिसर चेयरमैन असि डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर सिंग ओहेनबसु मदुगी थबक सिंग अदुगा एडीसी द सिनरगा तहनबा वफमसु अनोबा ड्राफ्ट बिल असिदा यावरे स्टेट लेगा की मखादा लेरिबा एम्प्लॉई सिंग अमदी ऑफिसर सिंग अमदी सिंगी लमदा पोस्टिंग तारबा सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम की एम्प्लॉई खुदिमक्सो डेवोटेशन द एडीसी एम्प्लॉई ओइना लौबगा वफमसु ड्राफ्ट बिल असिदा यावरे लोइना मकोई की सैलरी की सेनफमसु एडीसी की खुदांग द पीबगी वफम पल्ले मसिगा लोइना एम्प्लॉई सिंग अमदी ऑफिसर सिंग असि की ट्रांसफर तौबगी थबकसु एडीसी रिकमेंडेशन जाउदना तौबा यानदबगी वफमसु यावरे दी मणिपुर हिल एरियास ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एक्ट 1971 की महत्व छिन्नबगीदमक पुथोगलिबा दी मणिपुर हिल एरियास ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बिल 2021 असि की मतंगदा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की हिल एरियास कमिटी के चेयरमैन के लाइसियोना आए कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 371 सी के मतुंगेना मणिपुर के सिंगी लमदा खुंदारिबा म्यूसिंग काकलो पीरे मणिपुर असि कुमजाली सिंग अमगा सा पनहुबुद्रा निथोइदा मपुंग फाबे स्टेट ओइरे लोइना आर्टिकल 371 सी की मखादा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल असि सेमलखिबने मणिपुर मपुंग फाबे स्टेट ओइख्रबा मतुंग फाबदा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल असि फजना सेमलमद्रे स्टेट फंगद्रङै द लेरंबा एक अदुदा सेमदोक सादोरगा अदुमक लाखिबने मरमसना हिल एरिया की महत्व सिलिबा मेंबर मयामना तरेट तरा थोना खनरगा हौकिबा अगस्त तरागा तरुक्ता मत अमत ओइना वरे लौरगा बिल अम सेमकलगा मणिपुर लेंगाकता लानखटखिबने बिल असिबा मणिपुर लेंगाकदा सेमदोक सेमजिन तौबत्रत्रगना मसिमक मादुमक पास तौरगा सनहनगदा आइबदो असेंबली द पुखलगे एक ओनबा याब्रा आइबदो खनरगा लेंगाकता थाटखरबने पाउगी मेफम अदुदा हानगे स्पीकर ओरंबती एन आउकिना आइ हानगे अरीब एक असिना सिंगी मियाम की थबक थौरम से पैखटपा मतमदा खुदोंग चादबा कया मेयोगनबा लेरे मरम असिना साको थौरंग की थबक सिंग
Maram masina sakot thorang ki thabak singna mapung phana mateng pang bi chanan ba kumna khanara ba tungda committee ge warib asi laukhibane. Maram masina masigi bill asi assembly do puthok pi do na thabak thon thok pirabadi chekmi sing ki sakot thorang da chawn mateng moi kane aike. Paugi mi fam adu da MLA Alfred Kangam Arthur na hai Hilaria committee na hauki ba sahi mari makairom asi khanara ba matung da draft bill asi puthok pane. Ado ba bill asi da singilam gi sakot thorang ki thabak sing da hena bi yang thambang ngamna ba thausil khara yaure. Hilaria committee asi singilam da sakot thorang ki thabak da semge bane. Singgi miyam amadi atai mapam sing da leri ba miyam puna sakmin da don Manipur da sel tunggilam da apun ba wasak ama pokalang na pohon abangam gadori bane. Loina na state ke resource hangat han gadori bane. Draft bill asi house da lenga na puthok pitun komna khanara ba matung da ek kohlan bituna frog masel marakta hena apaba mari sagat bangam gadori bane. Loina na bipam khudimak democracy ki mau asi mapung phana phangba ngam gadori bane aike. Paugi mifam adu da MLA sing di korung thang Didi Thaisi Dr. Saltolian Amo Nemsa Kipgen Jamthang Haukip Susaru Yake Makadarak ba atop pau amadana COVID ki SOP lengang tawrakan valo mesamla tawrakan fine Dogan sing hang bating kidre mairu sing sanggu mai sang da thomsil halle Manipur COVID-19 ke ani suba web na akan basa fu per tuna misimina kya thok leba sera kasida State ki Home Department tha asi ki tare order amba thok tuna October koni thoi phaban mi dangda curfew thamba yaw na COVID Sandok pa tingna ba tokan bakanglun kaya sem ki basing kadum yam na gak na dre lengang nasu miyang sang kidre lengang na tawra kana balo misam na tawra kana fine thian bakanglun ki makha demi khal ki thabak thoram sing bangthok pa minister na miyam ko loina na khong sa chat da thing kidre class 11 da ming chan na ba ki dambak Johnston Higher Secondary School TG Higher Secondary School amsung CC Higher Secondary School sing na basing yamlaba mairoi sing thomjela ki Johnston Higher Secondary School da thomjela pa mairoi sing atuna paring le podo flyover jaropa amade SOP amatangak tana pareng lep na putu upatangak po oina kre. Manipur ki Chief Secretary Dr. Rajesh Kumar na kudik pitu na thado ki bawrak na duki matungina. State asida COVID license sandok bagi sang asi adumak wang dun liba baram na miyam tinba thorom simpang thok tana bakangan ki. Tangay fatana laining laison kamari lain ba thorom pau ba imong manung ki oina. Miyoy kundak hiya na pun bada ating batamle. Dugana ba di mana masing John bagi oina su akang napa namit kada pung ching kaidok tuna John na ba kangan ki walay ribane. Loina na anabo sing jam labor mafam sing pa micro containment zone la loktok tuna security akan ba section thorong lokot kani ana phang doki bani adum ba hari ba kanglon asi ngasi de state asi danga na chat pagi khudam sangtam ama phaw udre mami tadre laira khulak ta tana main road ki nagiat ta leiba grocery departmental store stationery xerox center birol zone ba dukan na sing ba sing paktana na mit khuding ki hang ba thengnare mana masing en sangna vi yon ba potphum ki hasuna mit khuding ki leptana famna ba thengnare Saksa hijana ba pikin na sing bacana bagi sang sole palai tan hengalagle asum na miyam na lenga da sing ki bakanglon ki wang ba thabak kya tor ki ba sita so police department sing ba mari leina ba authority biang chang ba ki mamita o khidre PMGSY ki makha da Manipur ki khongkang chamba ga humpun ran to ki lambi sem kala gani minister Manipur da PMGSY ki makha da tongan ba khongkang chamba ga humpun ran to ki lambi sing sem kala gani loina da PMG SY Phase 3 ki dabak singchu athoba matam da hawragani aina rural development minister TS Biswajin avang dokre India na ning tam ke bigi chahi humbutra ma surak pa common thorang mari lena na chahi asige Mars taragani toy dagi hawraga sayul humbutra ma chumna chatha gaduri ba azadi ka amrit mahotsav ka mari lena na Manipur leya ke rural engineering department MSRRD en sindo na Manipur ki tongan ba mafam singta PMC SY ki makada satharak pa Senior amadi uthabi ki thorong ki seminar amadi uthabi ki thorong ki sarukam boina sana ka dhel dagi laisan phawba upambi thabi ki thorong da minister na wafam basi phang doki bane minister na bakha tan hai India asi hojik jakhot lamjel da manglom da changchile loina da Manipur su jakhot thorong ki khongjel asi lep tan jangchil lagle BJP da luching ba lega asi lakpadi Manipur su hiram kya da jakhot state da moirakle malem gi oina honglak liba ai asa gi phibam basi yenglaga ai khoina upambi kya thajinduna Kai tharakli ba hoksai khalasi kalhongna buhona ba changi loina uwa thachin bagi kana ba si myam khangmina ba tangai fada aige mangna hai hanagi prime minister Atal Bihari Vajpayee gi matam dagi hauduna khungang gi lamda leire ba myam gi khunai lon senmit lon amadi mai masin tam bagi hiram de hena chawkhana ba gi tangai fada ba leire masi gi dama khungang amadi city gi lam sing gi marakta samnan ba lambi thong semgotuna punna chawkhan mina ba India ama ohena ba PMG SY gi thausilasi haudok lam khibane Loina scheme masigi makha da manung anjin da leiba khonggang gi lambi sungke
thong kya sem ka tuna chathok sachin da miyam ta mayok naramba awaba kya du ka khan bangam le ai ke mahna manipur gi sing amadi tamta leiri bebe pum khudi magna apun bagi sak tam khang winna na apel taw ke hauji leiri ba lekha ka sina manipur da ban blockade leite ba state da bo hin bangam le lekha ka sina singmi amadi tammi gi marak ta nong sina paki mari sagat bangam le ai koi puna magna abatu oina wakal sagatun apun bagi sak tam khang winna da bo hona minarasi aina minister na apel taw ke Singi lamda COVID vaccine kapthok bagi sang yamna ne bagi pau phangi masil hebak thibane vaccine kapthok puna COVID thengna bagi amata ngarba upai ni ai ke asi ki khongchat adu da additional chief secretary MIS Khan MSSR RDA ke chief engineer painting thawme amadi department ki makok thongba official ke asu sarwa ke nagalamrom da nupi ama jauna mioi ani drug kona na phare Jiribam District Police की कमांडो टीम द नबी अमजाउ नमियो एनी माय का बड्रक कोन ने इम्फाल जिरिम अपलबी के तमेंगलोंग केमथांग लंबी मनक तगी ग्रांग नुथिल पुंग अनि मा खरम ताब मथम द फारे पुलिस की पाउना हाई फारबम मियो अनि अदुगी मनुंग द नबी अदुगी ममिंग द नेमतिन किम चिंगसन सही कुंठा का तरुक मा पुरैबा साइगन थांग चिंगसन कवे कांगपोबी डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा न्यू कैथल मानबी की लोंगचिन विलेज दगिने नोपा अदुगी ममिंग द कापमा से चिंगसन सही अंखे मंगा अपोकपा लेटना चिंगसन कवे Kaimai Part 2 dagini aire pawasina hai Jiribam District Police ki commando team ne Imphal Jiribam lambi ki tadbung kimthang lambi manakta mahausagum duty tawringa da driver chawna nabi ani nupa ani punna miyoi manga tongba auto rickshaw registration number amen 01 U4557 asi jinghina oibam hongda Imphal lom dagi Jiribam da tamna lakhe commando team aduna auto rickshaw adu khamlaga check tawbada sapon kep kunga marida hap drug Brown sugar gram sahung kuntra ka tare asi tab blanket manung da jarum ba thengna ke draga dogi mapu thikat pada nemtin kim arban pi aduna pura poram badagi phakhe paraba nemtin kin wang bhongsa thabada draga dum hangna more dagi purak pani adoga kapma singsan da sinaga da bani ai bakhang badagi kapma singsan sungarang phagat pangam ke bane paraba miyo ani adu makoi gi makoi dagi fangda drug aduga konan Jiribam police station da sinakre aire maha tarakpa atopa pau amadana Taliban na protesters sing danong may kapada miyoy kiyamrom sikhre. Taliban da miyam na jada ba sandolak baga ngasi Afghan city kiyamrom gilambi sing da piran pai ba protesters sing tholak kre amasong. Taliban na miyam kutpu amada nong may kapada miyoy kiyamrom sikhre na uhoba miyoy amana pangdokre. Afghanistan ki konong Kabul da amuba angang ba amasong asang pambazugi national flag sing pai ba nabi khara amasong napasengge. Kangbo maday koy ki Viral equity identity aina lauki madugi video clip ama social media da thagalake Afghanistan tanga se British ki makada gi lising amaga cha pantara kama pandading tamba pangki badu ningsingle nongbok thangba Kunar province ki konung Asadbad da rally amagem nong da miyoy kya sekhi adoba madu Taliban nong mai kapadagi ra natragana miyam nasin bada sekibra abdu sengna khangri aina thawdok du hoba Mohammed Salina aike masisu laibak asigi nongbok ta laiba Jalalabad city amasong Paktia province ki district amaki stretching da so protesting tauke Houjik United States amas atai nong su ki sakti leba lebak sina konung atu ki airport atu ki makoi ki citizen sing amasong makoi ge Afghan staff khara loktok non bakan hona kre nomajing bitagi Houjik phawda mafam adu ki miyoi dising himan rom plane da puthokla kre ana western security official amana bangdora kre nagalamrom da Taliban ki miyoi tare na Houjik Afghanistan chalai re Taliban ki leadership ki kanglon Karam tauba ki habdu chahi kya asim bayak sena khang bangam laktre US da lising ani amada Afghanistan ta landa khiba atu ki mawang phawdu su group aduna makok thongba lusing ba khar khaki maming sigi wang bada karam operate tauba ge abadu thoina khangna de US da lusing ba papa leba ke forcing adu leba asida ki thado khiba ga Taliban na lenga adu paisen kre Houjik Taliban ge lusing ba tare leba adu salai re militant sing adu na makoi masa ma pa hian bai oirapa amma oirak na ba konare makoi ki yeng na basing da Amnesty bigani wasakli tokan ba ethnic group single loina phamak chuna yawba government ab sep na wasakle Afghan gili bai dagi Lalhoub group sing lahantana ba amasung Sharia law ki manung tanu pisang ba thabak suba jangani aire hari basing asi Taliban ba Afghanistan gi aina jaba anu balenga paseng adu oina sakhang na ba US amasung masigi khongbu laibak sin thabak condition sing da yawba ngaktane Taliban ki senior leadership adu da lisingam ga sapan marfu gi sahi sin landar ki ba Soviet Union ki force ngi mayukta Lantheng nan ba US na matam amada training pi khiba mujahidin fighter kyamrum yaure Sony group ki member sing adu lebak asi kha thang basaruk to khwaidi ki namna leiriba majority ethnic pashtun miam dagi na ambane
organization adugi khwaidi sakti chen ba mioi teret adudi supreme commander haiba mulla akhunda zada deputy leader Abdul Ghani Baradar US na designated tawraba terror group kilosing ba Sirajuddin Hakane Taliban founder Mullah Omar gi masarap Muhammad Jacob maghoktong ba negotiator Abdul Hakim Hakane Marwiba diplomat Sheikh Muhammad Abbas Istanik Jai amasung Taliban gi maru iba wangang wariba Zabin Khulla Muzahir ne mamit na matang ba cleric Mullah Muhammad Omar group asige han supreme leader ne Houjik supreme commander wariba Hayatullah Akundas na Taliban gi suba supreme commander ne Maragasi da Houjik nong khara tab maramna background da khara nungai tre masig damak tabiri besung na ngak pigane Rajauri da kapnari JCO ama sikhre Jammu and Kashmir gi Rajauri district ki thana mande belta ngase security force ka Lalhoubasinggi sathi na kuthong na ba amada Rashtriya Rifles ki JCO ama sikhre aduga atopa ama sokle operation adu Houjik su chathari an official sing na phangdokre kamna ba adu ngasi ayuk tagi hokibani aire Assembly session ngasi dagi auragane namin mangani sa tagadaba setting na humlay kadaba Manipur Legislative Assembly ki nongju mifam hayang dagi auragane hayang mifam hawan mita house asigi member oramba miyoy tarit na lay kadabagi awaba fongane langa ki fil karasu pudhok labajay thang janamaijing suti oigani aduga ningthaw ka padagi amuk hawgane arweda content sing asigi marowi pau khara asiba pau damjariba Manipur local news YouTube channel amadi Facebook page asidagi yang biri popuna makwa thaga jari channel asina tomda kanarabadi subscribe to video na subscribe to biro maloina like and share to busu ka bi ga puna makpo amaka hana thaga jari